Tanggal 1 itini I tu 10 ilaku sepat aminanam tu lemak no kanatar hananay akamok. Hakalung misaupu pipatsili tu tsajiao no finazalan itini I sa awato hananay akanatar. Tu anini ay akamok. O nahot hananay atsajiao o milawian nang la itini I katip no sa awato. O tatulong tu tsajiao nang la kunian. Nika u pipalatengan tu tsajiao tu nang la mi paluar kina tsajiao. Alohan tu luma at tsajiao no finazalan I o lengza atu kakawila hananay tatusa tsajiao I tsaay ka lipot nang la. Pagkana itu tatulong saupu no finazalan itini I koka nang la I. Mi paluar tu tsajiao no lengza atu kakawila saan na tatusa tsajiao. Usua no koka nang la saan. Pagkana itu na lemaki. Mi patsili itu selangawan no niya ko pipasifana saan. Mi malalizalizay tu luma ganatan at lemaki o tala lemak kunian saan. Samaan nan minanam atu pasifana o matuasay ko pipasifana ay tu kapah o tsajiao o fana no tuas ko pipasifanaan nang la. Lumasai misanga tsangla tu tatilisan apakilat tu itini I finaulan. Mihalatang tsangla tu fangzalay sapi pasifana hay mapaluar tu selangawan no niya saan tsangla. Hay maparagay tu pipa ini tu anini ay kamok. Ci ilong mo to kako.